Shubor nakaslem jong nongsan hima. Kinong tray katanat PHE jong kamaplang area kilawan ban ai jing kren mentakasngi kakat khandai tarik unok pra arajar arpulai hakabede bat ka jing sha set tulop jongki hakabede bat kane nakal yang kamaplang PHE Workers Union haringkat ke isi kerea tho bakine kinong tray kila sha set tulop lakato kat ne benai bat kila de ban lej mi shiki bor bade khmi ban kerpat yaki ban pelat no yako pisa kabade hok jongki kat kum ka jing atho jong union laong Pakalada ban pa da kashiti ki bana ki bala dep show executive engineer jong ki artli division ki baha bapo ka mau plang PHE show menteri badai kmi ye katanat PHE pat kumju urush ki weipat ki badai kmi mala pelat ye ka tulop jong shi banai kata jong ubunai nailor Henry kumbalaya thu da ka union ka tulop jong kinong tre casual bat ki batray sngi kadang sakut Pat kumta kila kerpat di kebedai kemi baki deban pelat no ya ketulop jongki kata nadu jong ubnai risau bat naiwe bat kumjuru bat pelat no ya kepisa kebedai kum kajing ais ngobha Christmas. Nah kalian jiki nong tray jong kepici department kebangat apa cuma mau pelang area mah. Ka union kejungi kedai mau pelang PHE Workers Union. Dan nak kalian jiki wan nak kalian kena kitam ki si member jang kayu union kecungi ke mau pelang PHE Workers Union dan iskun ngan mi em terasngi kalau nong rem kalau bah kini ki sebenarnya berada nah kalian kinong 3 PHE kata ki casual buat ki work charge satu lot te hadin kajing te hakini ki penai berada dan kalian union ngalami lewat sumseneng mi berbalor lah kerpat yakin pelajar ketulap pasak dan kalian ki bor bahlor den bang phashti haka arpo artrik jong November ngila phashti si bor bahlor sha civil engineer jong bor artli ki division hapo jong mo plang area jong mo plang jong ka PHE department te kasingi ke ba art south trik ro ngila phashti sha minister in charge jong PHE te ngila phashti ro sha Deputy Secretary jong KPHE na tanggal PHE ro sha Commissioner Secretary jong PHE Department tinggal PHE ro sha Deputy Labor Commissioner jong ka District Labor Office jong is kasihir harin bang la PHE ki bor bahlor na kalian jing wat samseneng la mi ki samseneng na kalian ki bor bahlor kila pelat ka tulop shibnai kata jo punai September dan na kalian ka jongi hakane ka singi pamenta ni kerpat na kamenta jong kino tray casual neki mastrul bat ki work charge ki bangat apo jong ka PHE mau pelang bolong ban ki bor bahlor kin sabhaban pelat lam me ketulop pasa jong ubanai Oktober November kumjur un pelat lam me katban Christmas jong muntausna kadau kolom ba ni ban sevan mi shaki press mo jong yang jo pi kolom ba Christmas kala poi ki pat ba ki casual ki work charge kidai ba terima sini ba men ka jingyo ki kabaret teman ta ke sakut ki panai te ka ta bahaya ki ya ka im joki kalau beri man beri joki kham tam le minta la koi bor Christmas ni ya te halor ban nang rim na kalian ji kerpan ki bor bahlor ban subhaban pelaj jam tulam jongki mastrul bat ki work charge ka tulam pasak joki panai Oktober bat November rengkar do ka ban Christmas bulan kasna Haju keporong kepat kebor bahlor berpelat jam ya kan VDA ke variable dearness allowance jongki kino tri kidon pelat sti ya ka cejar ka cejar tampil sebelum tahu kemoplan dulu sih itu kan aku sti ngem pelak nomor 8 ka ATM tadi te ngem pelak na exactly kan harus ini kedua kan yang si minister di pinjam ni lawan kedua dan kalian ki siong pelomba kinele ban pendep penlat show Christmas nama kimla ban pular tek shu ada jingkremen da puram pulang talong na kalian jungi bat tek no tre bat long man shukremen da kam de usuk mal apa Christmas New Year ki ta kadang ban sai king pisang ini mi sai siro